Muthenya umwe thutha wa cirithania tatu igoti inene gukinyaniria ITUA riati kigina kia ukoria wa icigo cia umbunge kia NG-CDF ni mugaru na watho. Riu ateteria ihoto cia umundu aria marakuruhanitio cira-ini uyu nimeranire gucoka igoti-ini o ringi riu makienda watho wa igoti wati kigana gigateanirio mwaka-ini wa 2023 ricenjio na rikinyanirio muthia-ini wa mwaka turi wa kigina. Kwa hivyo tunagojea kutengeneza makaratasi yetu tuende mahakama ya kuu, mahakama ya rufaa. The presence of CDF funds has made our parliament a very dull parliament because most of members of parliament cannot even speak on the floor of the house, but they are very popular in distributing bursaries. Part of why this country has huge budget deficit, which are responsible for the high tax and the high debt, is because CDF is pegged on a percentage of the budget. Kuringana na ateteri kuma gikundi kia kwa uchumi, hatire bata kigina giki kiria kigwetetwo ta mugaru wa watho guthie na mbere na kugairwo kigina makiria budget-ini ya mwaka twerekeire wa kigina na uguo kiagirire guteanirio gukinyiria muthia wa mwaka turi wa kigina wa 2024 2025. Ukiangalia katika vile katiba inavyosema wakati huu ni kwamba mbunge apitishe sheria, asimamie matumizi ya pesa za serikali ile tunaita kwa kimombo oversight, na pia awakilishe watu ile tunaita representation. Hakuna mahali katiba imesema kwamba mbunge aende akatoe zabuni katika sehemu yake ya uwakilishi. Kigina giki gikawetwo kuhuthikania ateti ta ndwano ya kuha muingi na kuhura uteti wa kwiyendekithiriria kuri muingi thina ungi munene aria ateti aingi makoretwo makiungumia kigina giki na gikiro kinene. They have tried to make tweaks to the CDF and the NG-CDF by calling themselves patrons to try and create a facade that they are not directly involved, but they are. Na tunajua kwamba wabunge hawa wanawapatia watu wa familia zao ama mabibi zao, wake zao ama mipango yao ya kando zabuni za kujenga madarasa, za kununua buses za shule, na mahakama imesema kinagaubaga kwamba wakati mbunge anapofanya hivyo hakuna ule utaratibu wa kuchunguza kama anatumia hizi pesa kwa njia ambayo inatakikana. Thina ungi munene ni wagi wa njira cia kweherithia mbunge aria mangikorwo na mahitia ma uhuthiri moru wa kigina giki. Riu gatiba ikiaga njira nginyaniru ya gutigirira aria mangiungumia kigina giki ni moerwo makinya ma kiwatho ta uria atongoria angi mangitungana na watho. The NG-CDF ruling reminds us that no law or institution is above the constitution, and any act undermining its integrity will not stand. Why would a member of parliament be the one erecting a perimeter wall around a police station as if the Ministry of Interior is not well funded? And in any case, we do not even know the budget of the Ministry of Interior. Okay? Wanatafuta tu miradi ili wapate mahali pa kukula pesa. Ona kuri ugwa bunge no mathiete na mbere na gutetera NG-CDF makimigweta ta kiguni kinene kuri muingi riu mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro agitariria ati kweheria NG-CDF kwa kurugamia tabarira cia uthii wa na mbere undumwe na uthaitiri wa kibeca aria arutwo aria matehotete mangihota meciria ringi matuo maria maratuire ati miaka iguka iri gutigukorwo na CDF thiini wa bururi wa Kenya. Nengumoria na gitio ona tugituaga cira magoti-ini nimwe ni wega mundu agoka agatukana na andu akathikiriria uria kigina ta kiu giteithagia andu a bururi wa Kenya. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataro wa Mwangi.